Hoe gaan het daar zo? I want to remind you that although you belong in a minority group, you are very special. Wat kom jy vandag vir die mense van Mitchells Plain vertel? Dat hulle belangrike mense is. Belangrijk. As ek lekker kos gekook het, die kos gaan nie lekker wees. Hy gaan nie so lekker smaak nie. As ons nou nie net 'n bietjie sout daar meng nie. You are like the salt. Ai, maar julle kan julle opstaan. Laat julle bietjie opstaan en ons sien. All right, come on, come on, come on. En nou, blikke, lig julle hande op. En nou sê julle, I am Pak een beetje man, ik heb die dingen kiezen, jullie hebben gemeen volk. I am a VSP. I am a very special person. 1, 2. Right, Mitchells Plain, are you ready? Yeah! Then raise your hands in the air and wave it like you just don't care. If you're in the mood, you're feeling good, everybody say, oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Right, let's go, Arch.